Reka tumenye ibiri kuvugwa mu isi nzima. Ibya Iran na Israel iri kuvugwa mu ntambara bigeze hehe? Nitwa Train Nova TV. Iran yemeye ko ibikorwa remezo bya nuclear byayo byangiritse bikomeye. Leta ya Iran yemeye ko ibikorwa remezo bitunganyirizwamo ingufu za nuclear byangijwe bikomeye n'ibitero byakurikiranye by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel mu rukerera rwa tariki ya 22 Kamena 2025. Indege z'intambara za Amerika zo mu bwoko bwa B2 Spirit zarashe misile ziremereye za BWOROHEJE 57 ku bigo bitatu bya Iran bitunganyirizwamo uranium ifite ubukana bwinshi ari byo Fordow, Natanz ndetse na Isfahan. Ubwato bugendera munsi y'amazi nabwo bwarashe misile nyinshi za atomahawiki kuri Isfahan hagamije gusenywa burundu iki kigo. Muri rusange ibi bigo byose byarashweho misile 75 za Amerika. Ingabo za Israel zari zimaze iminsi 9 zihanganye n'iza Iran, nazo zahise zirasa misile nyinshi kuri ibi bigo kuko zatekerezaga ko Amerika ishobora kuba itabyangije nkuko byifuzwaga. Mu kiganiro yagiranye na Al Jazeera kuri uyu 25 Kamena, umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran Ismail Baghaei yemeje ko igitero cya Amerika n'icya Israel byangije ibi bigo mu buryo bukomeye. Yagize ati ibigo byacu bya nuclear byarangijwe bikomeye. Ibyo ni ukuri kubera ko abashotoranyi bo muri Israel na Amerika babigabyeho ibitero by'umusibo ndetse bidashira. Baghaei yasobanuye ko ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nuclear ndetse na Iran biri gukorana mu isuzuma rikomeye ry'ingaruka ibi bitero byagize ku bikorwa remezo bitunganyirizwamo izi ngufu. Amerika ikimara kugaba iki gitero, Perezida Trump yavuze ko ibikorwa remezo byangijwe ku buryo kubisana bizagorana. Gusa icyo gihe ibinyamakuru byo muri Iran byo byatangazaga ko byangiritse byoroheje. Ibi kandi byakurikiwe nuko umuyobozi wa NATO yise Trump umubyeyi we. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ubwirinzi wa NATO Mark Rutte yatangaje ko Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umubyeyi we ukwiye kubahirwa ijambo avuga mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize NATO yabereye i Tubahaye mu Buholandi kuri uyu 25 Kamena 2025. Rutte yashimiye icyemezo Trump yafashe cyo kurasa ibikorwa remezo bya Iran bitunganyirizwamo ingufu za nuclear no gusaba ko intambara ya Iran na Israel ihagarara. Rutte ukomoka mu Buholandi yavuze ko Amerika ibikwiye gufata icyemezo cyatuma isi ibona umutekano mu gihe byaba biri ngombwa. Ati nta wundi ku isi ufite ubushobozi bwo gukora ibi na Amerika yonyine. Yakomeje agira ati ufite 25% by'ubukungu bw'isi, ufite imbaraga za gisirikare nyinshi kurusha kure abandi ku isi. Amateka akugira umuyobozi, amateka akugira ushobora gufata icyemezo iyo bibaye ngombwa. Rutte yageze ahavuga ko Trump ari umubyeyi. Ati rimwe na rimwe papa aba akwiye gukoresha imvugo ifite imbaraga. Ijambo Perezida wa Amerika yashimiye asobanura abanyamakuru ko umuyobozi wa NATO ashobora kuba amukunda. Trump arankunda, ntekereza ko ankunda, yabikoze mu buryo buryoshye. Ati papa uri papa. Perezida wa Amerika wari umaze igihe kinini agaragaza ko atiyumva muri NATO bitewe nuko ibihugu bigize uyu muryango bishora amafaranga make mu gisirikare. Yagaragaje ko noneho awushyigikiye nyuma yaho byemeye cyangwa se byemeye kwikosora.
Tukirimo aya makuru afitanye isano n'ibihugu by'amahanga ndetse n'intambara yakunze kuvugwa mu minsi itambutse ya Iran ndetse na Israel. Reka tubwiye ko Qatar Airways yasubukuye ingendo za Kigali Doha. Qatar Airways yasubukuye ingendo zayo yakoreraga i Kigali nyuma y'imyaka 3 izihagaritse icyo cyerekezo cyase ihagaritse icyo cyerekezo kigahagarikwa burundu muri bigendanye no kuba habaho ingendo hagati yacyo ndetse na Rwanda. Ya Qatar Airways izajya ikora ingendo enye mu cyumweru iva cyangwa ijya i Doha muri Qatar, binatume abagenzi bava mu Rwanda babasha kugera mu byerekezo bitandukanye by'isi, cyane ko Qatar Airways igera henshi ku isi. Umuyobozi wa Qatar Airways mu kirere Yesa Mohamed Ali yatangaje ko gusubukura izi ngendo bigamije gukorana na Rwanda mu gihe hitegurwa kwakira ikibuga gishya cy'indege 2028. Kuva cyangwa kujya i Doha udahagaze bizorohera abavuye mu burasirazuba bwo hagati gusura u Rwanda no gukora ibikorwa by'ubucuruzi, kimwe n'abashaka kwerekeza mu bindi bice by'isi babona amahirwe yo kugenda biboroheye, cyane ko Doha ari igicumbi cy'ingendo zerekeza mu bindi byerekezo by'isi. Abagenzi baturutse muri Amerika y'Amajyaruguru, Aziya n'Uburayi bashobora kunyura i Doha bakagera mu Rwanda mu buryo bworoshye. Qatar Airways imaze iminsi ishyize imbaraga mu kwagura ingendo mu bihugu bya Afurika ndetse gusubikura ndetse no gusubizaho isezerano yo gukorana n'ibyo bihugu izerekeza kandi mu Rwanda, bikubiye muri gahunda yayo y'igihe kirekire yo kubaka no kunoza ingendo muri Afurika. Aya makuru tuyasoreze mu Rwanda, tubwire ko Rwanda mu mushinga w'amashanyarazi mirasire y'izuba azatanga megawatt 200. Minisiteri y'ibikorwa remezo yatangaje ko Rwanda ruri gutekereza ko ku nyigo y'umushinga wo gutunganya amashanyarazi akomoka ku mirasire y'izuba angana na megawatt 200 zayongera ku yarasanzwe hari yakomoka ku ngufu zitandukanye. Amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo bigera mu gace imirimo ihangwa ikiyongera n'iterambere rikarushaho kwihuta. Gusa ku isi yose cyase uko isi igenda irushaho guturwa, inganda ziyongera, ibikorwa bya muntu bikazamuka, ubushyuhe bwarushijeho kwiyongera. U Rwanda rero ruri mu bice bidashyuha cyane ariko bitanakonja, kuko no mu bihe by'imvura ubushyuhe bubarirwa muri degrees Celsius zirenga 10 kugera kuri 26, naho mu bihe by'izuba zikabarirwa hagati ya degrees Celsius 27-30 mu ntara y'Iburasirazuba. Umunyamabanga horaho muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo Abimana Fidel yabwiye abadepite bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC ko u Rwanda rufite gahunda yo kubyaza umusaruro ndetse no kunoza imirasire y'izuba amashanyarazi angana na megawatt 200. Abimana yabwiye igitangazamakuru cy'igihe ko u Rwanda ruvamo izuba ryabyara amashanyarazi, bityo ko hari gahunda cyangwa se hari gukorwa ibikorwa bigiye bitandukanye, ibiganiro by'ibanze bizavamo inyigo y'uko aya mashanyarazi yazajya akoreshwa. Ati igikorwa n'inyigo bisaba ko ubona aho ushyira cyangwa se ukorera iyo gahunda ibizwi nka panneaux solaires, nuvuga ngo aho zigomba guparikwa cyangwa se guterekwa, zizahuzwa gute n'amashanyarazi asanzwe. Iyo nyigo niyo izatwerwa cyangwa se izatwereka ngo ese birakunda kubona megawatt 200. Yasobanuye ko n'inyigo igiye gukorwa, ariko mu bigaragara nuko izo megawatt 200 zishobora kuboneka, ariko bihamye n'inyigo
nikubwira ngo uzashyira hano pano solaires zingana gute, zizatanga amashanyarazi angana gute. Hari izo bashyira hejuru y'amazi, hari izijya hejuru y'ubutaka. Ibyo byose ni bijya hamwe bizatwereka neza amashanyarazi twabona nuko tuzayakoresha n'icyo bisaba kugira ngo bikunde. Ndagushimiye wowe ukunda gutega amatwi gukurikirana na Nova TV Network. Iyi ni umwanya w'amakuru tuba tugira ngo tukugezeho ibigezweho, ugire ibihe byiza.